memberna haiba bulldozer to kamai da koina rule makada rule number 269 makada ini koigi committee report bodo kose amend to ya ba amend to means ngasi ki business budget committee 2024 ki asi budget session sigi tawba jida koina only issue se masi ji khanna labai damta mana min mangani matam bisida matam sangdoktrasu matam ama honorable leader of half na pina na ba ngamba power ma yawre 271 da adu jo haire adu ju yadre then adu itadi hogi lebi issue se ngasi jathaga da session ji constitutional mandatory session eba tha taru hek manungda amuk phangwadamni aduga atoba amadana ngasi session ga ta numi ma le session amana hogi supplemented budget se border account se July ki full budget order ne July ki thabuk chana na ba tha hongi si pass to get adu di ama 2023-24 ki supplementary budget su adi sudu ke putho ke pusing ke balak thong thong de ki su pass to get aba regulation ta de adamna adu ki compulsory mandatory oi budget ne chinga session ne ba adu ita di how si na ngasi strategy be se hogi strategy ba hogi violence masi si lo chana na ba ini upaya में terkait MLA कोई गुम्पु yang कहीं बुझलो lo chana na ba house wore tau kana di check dia na na thoe kana na tau ri ka bai tau si khana na ba edu na mukta yaw da ba de agenda ama masagi akhona amend tau bi hana masai pung tara ma khai da akhona no motion ma khoi notice ma khoi me khoi me amendment notice mo na thaya ba thare di sip tau re pi de khona ka amend ka de hare ai pa tau ko this house agrees with the allocation of time proposed by the committee for allocation of time 1 day sitting or part thereof for the discussion on the present burning issue of ethnic violence ongoing almost about 10 months in the state haveneva si se tong na bi nang tama to biu hai na kon notice thare ba tha ba ji da honorable speaker matam piram kanda ini bill ma pass to or the individual pass to house na pass to the way athing mam later athing ma pocha na lokthok ka tam ba ai khoi na oppose to thinge khoi email khoi mari na thinge masigi kana se harba kana gi bin advisory kana committee report se pass to ya hero hana thingi ba poto khoi ba na lokthok pi ka tam ba ya da na vote to tam ni vote to ga table vote what we ni yes no ai ba vote to ga tam ni adu sung tau to bulldoze tak khre ba because of honorable leader of house ke kano leader house ke boring matung na honorable speaker to get the bulldoze ta chang ra ado ta ko di ase honorable ai di chairman president haidu hoji house ta thai bulldoze ta ta ha ra rule se bulldoze ta khai ra ba den rule ki makha da ko ji chakpi yom de lai silak ra adu na ni anda ka ko ji issue ji matang da house ko khai le ba thi na haijari se koin hari ba ti khana jara kan polling de zamien ka tani ado de mayam potang member pun ngang ba ya ba topic to only friday mang ka tane ba anda phangi se ado ita di ko ke do tai imaibel anum pudele ba indigenous people puna mang na praja section CSO puna mang na kari hare house da phamu hare se solution porak na issue kano se issue si lo sanana ba aduga asagi praja na pami ba demand tor ba me pon se asagi madu do pota thabo na pangthong na ba tawon na bi dang ta tawji haiba poto ne ba khoina ngasi tawjeru do adugo sarkar sina amdaki awle issue se yang kana seriously lo de gudam do masi khoi khole ba mo sanje khoi ki amendment to have ja sina ai di por malin khale ba du tang haje ke tang ko bi khoi biru du dis le action se sami to bi da re ethics rules ki adi mana khoi ki 4-5 years se asi matung na khoi na sahi ma da minimum 50 days khoi rule da haro ke 50 days se kai gumba continuation ka da di ma tom de cease to be member di cease to gudam hai ba na ba adu bo hoki khoi ki sahi hoki phami sahi ma da sitting se sahi min yang khai su dia ba aduna koin rule se koina khanara ba matung da sidi koi ethics and privilege committee do aduna to godo thabang ne aduka sarkar na to godo thabang ne aduka song side ki di haitara na adugi di mana se chuka karak te hedana koina rule da di 50 di koin hutok do lodre na kaman excel ko te si koi si pra upale je men ko je duni koin ini mukta ko se yaad re ba